Sai solho tu silami Jesus ingan aku mual nama bardisi rumana asa na karapakat haton na isang ngayon alam nga di sa kulat yan sa loob niya na kapapodisyon lang kalungan tubutan ng gurut jadi langsung ini mah dia mula hula nangin lo guru nangin dison dia hula perdede amang di perjuangan ni guru muna ina tua nami di dalam setikyon naik pamasubon nami ma amang inong ganyon turun marumana asa takas luangang marbinoto hamuna di hamuk ka ongi hula do sudia ka kita namar do ngatu do olo dison mulut tipe dia berupani paduhan nami tarsingok di perjuangan ini tua di hamu hula perdiri batangnya ke kamuma tua kahipas nahannya ka kokwaran ni tua songonima buah sakan bona ni sutun lau pasaton tua turun marumana utina mau tupe hola tanyang di bek kamu hula perdiri mau dati mak nak saya tanyang mitate tasoni mama sonari taba saha ma tua turun marumana tangkap mata tasal saya sebenarnya katakan deh mana lewa kurang tusi di udah matanya tak dua nak sikop dapat rupa konon hata nuri hata naringkan di dus niro hata di udah tasedarium di utaran nerium om maju tu ada nuri ada naringkan na kita peyutiut sian na tutuat tanah perjuli di situasi kondisi nasi songonon di permodeng nina tua ala sugut nama patu pauta udaun na berpudi manang pojung hari na tutuang jadi songon uhasi muna nak keringan di bawah toko kamu apa ada di tikyong udaun permopon manang masuk mana tutuan tu umar mana
Kami betutu sian hula-hula macala situ rohanami. Dirim rohanami matujulan nariong. Marhiti ulaon pramopon di bagasan potarion. Marhiti akatangyakta nang wes ni rohata pangirata turibata. Dihamuna salu na paparani na poronamion. Mo pamatutu panggabian. Mo pamaparhorasan dihamuna salu na tujulan narion. Marhiti akatangyang niay situ na toro. Mulai sian pramod dengan tujuan satu hari masuk. Sialani. Naing. Sisada tahi, sisada pikiran kamu. Mulai sian pramod dengan tujuan satu hari masuk. Asa di leon tuhata hari seorang suari beribuan. Mulai sian nama muka saat kau di nama ujung kita udah ada pertuan yang boron hari masuk. Jadi ujungan nami masuk hidup itu dua. Asa balagan mati yang rumah balagan mati yang sobo. Nunga gabi na poro namion. Marhiti katanya kita tu bagian mahamuk kapoparan na poso. Saat masuk saat matu botean to yordang ni bulan. Nunga saat tak masuk na tua tahun turu marumana. Lima aret paramoponi bongko mamuna tu penggabian songni nang parhorasan. Matutu. Jadi martang yang maita. Balaga situ tu dobe ale Tuhan di pasah rohanami sian serep dot uduk di rohanami oleh Tuhan jauh-jauh dari kamu apalagi di bagasan botarion. Na peyutiut na patomu-tomu adat naulin renggani rohami oleh Tuhan apalagi di botarion. Na Bartolomeo ni roham marhiti holong ni roha di kami namar hula marburu nang namar siya holong ape. Lima oleh Tuhan diadat parmopon. Nina tuan nami na pinatupan nami apalagi di tikyong. Marhiti akatangyang ng Panginoon namin oleh Tuhan. Di na masuk na tuwa-tuwaon turu marumana tu na pinobingitangan. Alay ang gosirimon nami oleh Tuhan akan naporsiya di buarmu. Inanan naso pinobingitangan ma oleh Tuhan. Sirimon ni roha nami tu na tuwa-tuwa nami yon. Ima na pinaradin di akan naporsiya di buarmu. Margugumahatan ang akatangyang nami oleh Tuhan. Jala sa hapon may salunat po para ni na tuwa-tuwaon. Asalam martaba akka silas ni roha marhite pasu-pasu padamingon lubumi ma pasu-pasu partordion di salu na poparan ni na dua-duaon. Sialan ni ali Tuhan gumos Panginoon nami na ubalaga siya ko na marunod dobe akka ulon nami mulai siyan di bagasan ng bawing sa tori marsugot jong-jong ni ma ali Tuhan jala niya matordim tordi parabadiyay. So ngon na pinasaha mo to sisiyam mo ujuna ko tu ban wagi jang maredi ngana dia kana porsia di guaram. Pos roha nami ada Tuhan. Jala makirim doa mi sian porsia nami nama mulini na patul somi diari sererion nang satu hari masuk. Ale Tuhan di bata amanami unang luas ale Tuhan. Tahutan jala bobos akapoparan ni Tuhan. Alai alani bergan kolongmu. Naung tinubus muhami oleh Tuhan sendu serot hamatiani tobi maragugo mahami barite takoko. Manok tong mahole Tuhan madongan hami jalu puji hami mahole Tuhan manok tong ho di sarili milimna. Amin. Amin. Di paruaton dua saborinon di pertuan yang doon sonong jahan aktivitas bacara. Perjuru ma di Bukauria marite na marite siang nomor 500 welu dugi majaha ayat salmen matang yang baru tatusum ma obat tunong jirawan protokol nakin. Tagulay macarta. Siang 500 welu saya kata ikut.
mata mabuhali ulau tali sa Panginoon di mana tersurat di Psalmen bidu 150 sian ayat sada satu ujung di bidui puja hama di tengah-tengah tak haleluya puji hamu ma di batani bagasan habadion nai puji hamu ibana di hajat kajang ni hagogon nai puji hamu ma ibana ala hagogona kana sumurungi puji hamu ibana hobar tu hinagorang ni hati burona puji hamu ma ibana mardoan suara di sarune puji hamu ma ibana mardoan arbak do sordam puji hamu ma ibana mardoan tali sayap do martoro na marliat puji hamu ma ibana mardoan hasapi do tulira puji hamu ma ibana mardoan ogung panggora puji hamu ma ibana mardoan ogung panonggahi sudi na marhosa ikon mamuji Jehovah haleluya martang yang mahita tutakas do Tuhan di hamulati rohanami di basam alani di homatama puji-pujian hamulati rohanami tong di basa Panginoon igong ko bihoran Tuhan garuk masada-sada rosan garuk ingana ibe tumawat bagaso Tuhan imaninong jumulo marujung sada ina na warung yami sa tungan bagason obar tu acara na pinatomu-tomu ni hasuto Tuhan di bagasa Panginoon patupaon ni luaton macara panortoron paduaton songon dalan ni luaton mabuan keluargaon di bagasa tangiang ng pangapuro na subong na sakway jala mangalian gogo tu na sida Tuhan samar gogo na sida jala di bagasa dami na sida mangulaw ng kaulaw na hoparto-parto ni na tuwa-tuwa upasatay maulaw no torbamu siya na mamuka satu nasib Tuhan berdalan ulur dot atur obat tulong roham baik mau Tuhan pengalaman las rohan pasu-pasu taru mobil sudi popara ni na tuan nang hami selalu na pungutungan di bagason na sa halong Tuhan di na patu pacaron ajari hami Tuhan jala gadi halomam mo macaron ramot hami selalu na berew sa kanya kamarangan ng todi ya katutur keluarga si solhot ni inanamion na tungod do Tuhan berencana ro tuinganon pataru na sila iring-iring pada parmara Tuhan patiur padalanan na tarlu bumi Tuhan tori marsugut disakap di bulan hasuton naik patu bacara adat jala manaruhon inanami tuingan peradilan persatu kenani toding tod di berbagai ma namar sejong-jong di bagasan guru nasida asimaruham jala matang yang pemujon nami hu pasatami oleh di bagasan gorena Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nomor 2 Marfofas Masudon jadi menurut kami coba dari proses begini diharapkan amal kita tentang nasib berat alaro hamu alam mengerti pokok doa kami lak hamuna jika kasa penuh di dalam kamu tunggu lah man hari pun di hati hutun apalagi sior penuh kamu kata nasib berat menjadi menurut disok kami untuk apa laporan ihasu hutun maka mereka diharapkan pula macai gomos dohon nami tuhong madalo tamunan sulbara satu nafas ikut ada yang tutup bersurut do mangar nagok di ada nilai nangod doh darong nahinan dapat julay masukot makaroon nami kita baton nak po partis ni gata berkita ima mga namin ko kamuhamit ang na ala to mana medyo to mana rohani ang mga raja asa ko sa langido bermula hami kita yang mula sa pinagasitkon na dodo mga raja ro kami naktori pada buat tayo penisok uninganin na mora natin o pani pamatata tang napatuluhan sinarong namin hami alay dalan kami manghihop prebataro ang kiyan gipudian nila tuto namin buhay kami labtu tana labtu sadana labtu gabeda gipudian ni natuto iyo pagkilan namin iban na tulo ang namin magbuhat uningan ni namoray amang raja botang ng sulibara tupesongan niya amang raja songan hata buhat siya kami punang ihasuhuton malaki gurung ngayon pasatan tuhamuna jalan gumok tuhamin mangihopok kamu mahamin kita yang muna na namangop biloren di bata
satu dapat sipos agarin na turun kalau pihak sekan boleh na turun boleh ada mak bima Padamu perdinai, Gabi, Bang, gabi. yang mau terpahami lalu betul juga dengan kami. Mengira pahami ya Tuhanmu, Gabi, Bang. asa alur hudang matu amat nomor 2 di mata. Orang teman yang pada nami nungat keras dulu kamu pada nami asalape alu hudang matu sarani raja nak sonak kita serbeda. Orang teman yang pada nami nungat keras dulu kamu pada nami atau ma alu hudang tu sarani tu nami nak perjulo nak perjulo. Malah tema itu nama dia pada nama nomor tekas dulu orang kami. Gabi, Bang, gabi, Bang. Salat pe pada mari godang mula-mula doa godang soba. Malah tema tondon nama pada nama nomor tekas dulu orang kami. Salat pe pada mari godang melihat tulihat penggabian pengorasan dihadap ke apa dong itu asa badak ma asa tu sih mah. tegas bila pengirang kami asal apa tunggu be mengirang Tuhan pada kami Ya biar mak.
asa pada motong dia di godang merbebe las peduma kau matu godang asa tadi dia mau berdinami asalape untuk dia manggil kamu sahabat tema godang asa tadi itu acara nomor turu madok kata malas matroma dongat tunami na adong di Pokyo Iba, isi. Iba to ora umay nito kadongani ulong. Iruako. O parik. Iba satu. Oh, andia matisi. Bukan satu amiku. Dalam oras mulia tema ibu bata. Pas dulu nonton mulia dua mata nomor 2 di bata. Ala tahilana dober gani ati do olong irwana na mangiri kita. Na mangalia kai pasok di kita saluhuna. Boido kita marai pasok di dikio. Di napa adobado pakai di dokta nasa rumah tua. Nong jumbo marujumon. Suak semuanya mak di hamuna dihita na doa tubuh di hamuna bona di asuhutong. Rodo kami dihita na doa tubuh mangkoli jauh-jauh muna. Mau di atema di Bumbata. Sila mana na bisa kita na doa tubuh to muna bona di asuhutong. Tuzung pinagpuhon mengatung bedang desa rohamu yang hata boda yang hata sosok-sosok mengulahun parsa rumah Tuhan ni inokta nata olong yon. Kami marpos ni roh ada Tuhamu na ulung munai ala na adong ko hata nila dua nama dong seang go pau seang mulu suada pandukusan. Mari suang ko hata na uli na pinasahatnya kana makahulong hita sa luhubna mulu nang di parrohaw kamu lumubi ma nang tiulaw kamu. Arpos niro kado kami na ulo munay na kami piatong kita na doa tubuh saya doa tubuh muna mangidulu to mata na tua di bata asa anggiat di batiur Tuhan ta ari di badau abadabat di badau parmaran di daging dokter di siak kamu na saluhuna sahatun na paujukon ulaun paujung hari-hari ni inak tuaon sahatun na tataruho di mana tuinganan peradianan na parsatok pinani. Sok semalima aneng bedak sama indak tua nong jumbo marujumon asa naik pe amak pande nami asa mermula dugabe mermula horas tupahunnya mata nomor 2 di bata dihami nomor 2 tubuh lumu bima yang diulan yang sulukon asa siatur mula-mula metu siatur mula topa pembuatan di bungkana permulaan di gorga amak pande nami baida mang madihami godang mula-mula Nah, sepuluh muda mama tuh kotak sopa-sopai. Baik, Bang. Asa
dia atung martinangi berbini gelos pasau tu nama tua di bata di panggiluan nabi tu bulan dia tu non didok na dua asal rumah itu atau padu tu rumah korga gajah urura budak nak tinor pana pita nabi tu mata nama tua di bata tapi di poparan ni idok tua nama saya di pasal tua tapi di amu tu duluan neriong anak nabi su nabi pasal tahi do urut nama tasmar rohana tu do paulayan nagabe sige jang umur ugut torok nang pinoparra nang mga di manya mapate nami asa baik damang madihami godang mga diati nami jadi semane mah song pangiduan nami dihita nama doa tubuh didok na dua asal apura manok kabir hapur mai mabarara tafsingot di udaon na paujung area ini idok tanau song maduon disaduhuna nasinakapan di rohamuna disaduhuna nasinakapan di rohata sai pasautoma amata nama tua debata neng buwan namin maturtor kami awang permusik kami didok na dua satinaho membuat tiyo binay matupanguhatan baik damang malihami kodak si tiyo laos padumudamang pa tuhodak kasaratan Madok hata malas motor ma baru na poso baru na matua si matuli baru bere ibe bere raja di hula-hula nabi saluhna juga bibani uparan ni kuku opsiro juga nagabi upar rohahon kakinya hangu saluhna uparan ni pergi juga bima koparan ni natulangon takas lora jatuh siang roh konya ke para guru bima di pertolongan hamnya komuna koparan ni guru ngai bima kopi kakas nagabi raja nabi sada tahi ila sada uluan di format ini natulangon dan pengalihan pudahan Tuhan mula hamuno mabulihan kahagilan mo nuay pera nani rada ulu dos semuanya tak binata suribada dinaroko komuna Tuhannya kaya komuna so nang mangodasi na dua ot na opurudol na gabiot na uksaw ba dua
nuai pe asal pagi hari kota ngami agak pandai nami naik bukan nami mah merotor hari poparan ni dua-dua ini guru na adong di dua ton lain masuk di kami kota mula-mula pada udang masuk kota sopa-sopai Moriane manjama pada nabi kayu lamu bagi luar nabi. Nuain pedang masuk di hami. Kotang bangalian. Anggia tulia penggabia perhorasan. Di hami selalu mana berhula guru. Juruan nyayo. Pedang mana apa tu sih?
lain marihana mangkodak video pada mudah matu godang hasangatanya. Waktu itu yan ako himesudia usia para pagkakasusunod mengaruhani ng adobe untuk tumutulong. Di ako na buwan na ipasuhudan. Di sini ba marujung ngolon pinata naksorma duwaon nung atong matsay marugat loni at kanamakaholong ihamo baik siyan na dua-dua baik siyan uriyay nung matokata tuhamu dahil sa unerong ina dua-dua siyang ko'y napaw siyang iya suwera palukusan ison kon mamarunok ko na atana JPM hulok kon tuhamu na asa balitang mapabagawe tumarap ko si Tuhan Auma ariuna magawe asa na matakas si Paulo dayok doon pagutsi nakamanot to mahami main bison gigokon do ni mata hasuhuto bison betamang majolo kuntang mula-mula mas pedungkang mati sopa-sopa. Dulu dia aku nguruk kami, naik piaman pada nami, lama kali mahami, macam mana aku partusi. Naik piaman bulan nami ma kutang kutang ngawi baitawang ma bah baru dia gina tukang orang baitawang ma kutang kiri padongo tu asrata. Diulat sadario sabangno diulat pasar motor di dua kali para tikon. Opartu acara nong pinatu pamuna nong pinulupan dina tua-tua di hamumon ani hasuhuton rodo hami dison terhudul sila isabungan si mamora rakdo si oping do barat di siala pertoloni na tua-tua
Modosian perdagingon at dalamon sobat salo hamuna di panaringin at tuon. Anay posdorohan nami maritetangin nami na agulan di batado rohar pikiran muna di budi di tuon. Opartu peradatan ni perhudul nanong di pokron uber kami do di sadani roha do di nasauduro kamu nasahasuton marga juta di pasnerohan nami di pertolongan na tuon uli jala dekado patu-pamu di hari bersubuh. Asal orang kami ma balita mapagabi na tinatapon hari mo man sa sutong gabi etakas doa mo dari kami masih paululuan. Dia mo yan ako ni na tuon pinopar ni ilang naong sarumbaton sen kami parhudul orang kami do mungkin majudu di Buria di tuon di hamu pinoparna di leo di hamu sadani roa di leo di hamu dame pasanggiat uli jala dingkan dan tuon ta pataru dari masulutu barayana persahok kinani kumato kami do ditakas sa gabil ni na tuon inang titir maranak titir marboru marpaho po siyang anak marpaho po siyang boru asa kami betong Panginoon namin matamata di bata di Buria ni na tuon Ilok na tua-tua asa rumbai cumai pada-pada turun makorba urunai masih gacang-gacangi jada terbang tinor panah asanggiat maju tu ditangyang ni parhudul asanggiat tu julan nyareon dihamu pinoparna ditubuh di batama dihamu anak nabisuk do boru nama roha si gacang umur buk matong si torok pinopar di harola nami di son ima tinalawang dasi na tuon juga tanggung sun kuningan ni namora ubiga kami do di buasin muna amang su nami dan alani si baino muna di batu bahamu kuningan namora son belan muna dari dulu bangilo tu orang tadi tadi akan penggabian perhorasan nah si bahatonya akan apa kahulongi akan hula-hula muna saluhna las odo danan di haro nami kawang mengotasi na tua-tua nong sormaton. Semoni mahatan uli hanarikan nubasat kami naipe di hama mengpande nami. Karena naik ngotasan nami mana tuton. Asangkia tujuan nyawa berbuat gabi bergula horas di bawah parnya tuton. Betawang mangula-mula betawang magodak sopa-sopa. Itu pembagian perhorasan di binoparnya tuton dan jamang majak dia asing itu marmeme dia anak marmeme di boru dan jamang makotang marmeme asing itu badilang dia anak badilang di boru dan jamang makotang dilangi asal makotasi kami di natutunan usah motor.
Dari bacalah horas saat menauri saat menarikan pegawai perhorasan masih calon muna diamung pinopan indah tuan asa saat masuk saat kebaktian mau pesat kami kata nauri kata narikan dari nunga horas kami dan tuan saat mata pos untuk pegawai seluruh perhorasan sampai memang pada nabi lau buat naik mata kami tinahum buat bio minat panoatan ban bawang sekiu kilo sehari. Dulu sehari siang hari koparan yang pengaruh rada itu lalu adong di tengah-tengah pada datang buat kopion dorong nabi do tuhamu anak pakat cara do berhasil hutun mau nanti kurang disiara dudung guna lau mengalir tiki di hamil di bagasan pormino disiara taktuan ni inap tanah saur batua nata baru-baru siang hamil tu takas dohonan nabi do tanyang nabi tu amatta namat tua di wata pada dulu sehari di tanyang nabi hubung kami nalar si talon di hamu saduh ngapo parani inatta nasor batuaon asal apa di hamu na di pudian inatta son hatan ina tua-tua namat do rumah hidup pado turun makoropa Beliau debatama di pudian di inatta nasaur katuaon. Di hamu sudah potaranna akan oposo. Saya si mohon anak nabi sub kamuna dalabur atau akan atakas baroha. Raja ini luat toki. Nunga takas kata baso-baso dan nakli. Soal habis yang lotu. Toktong do dang lupa hami. Mabuat kita yang nabi di acara nabi natu bangunaon. Agiat dapat atong sebenarnya nila tua-tua di hamu sudah paparan nado di hamu namar habarangi sinem uruh-uruh pusilam-lam ay toba namet-met di pudian nila ilangon naso tuba adok di hamu nasaruma paparan na baru mutumut sudah mahamot tong dabotan tua do nasneroa asa saat disolu saat tu banahata saat muat tanyang nabi do pasu-pasu nabi saya lutut tuamu na wura hasungkon dotu na barhabarangi nuaik pe amang batara guru partarias na malo nunga disok kami dan silatanot tu kerapok inata pada nain magodasi inata na saur matuan atau kasu baru-baru pamyo atau ngamang badamang marihami godang mula-mula padobut godang sopa-sopa laos padobula mematu godang mengalia badamang
nami, nuaeng buhan nami ma panortoron, sian hami sudi peparan ni opnami sana jalur tung nagabi narung di 2 ton. Asa tidak humwal tiyo beli atuang muhatan, badamang di hamis tiyo, los baru matu hasaran. Saat mau di goreng tua mata nomor 2 di bata tekas tahilalaru jala tahilaru dengan bahasa ni Jehovah nasa tutong atong anta lumumi man tutong atong muna para di baga sampor no bahasa urok kocong ni mulai siang pramodeng ni naboro satu hari di bagasan Borneo, ala ona maborneo berbudi. Seorang suhari ribu do ita selalu na lubumi mahamu oparan ni naborneo. Sialani pasada hamu marohamuna babulu sama pikiran muna pabor haton na dua muna tu baradianan pasado kirani. Dang tamabe hamu say marlumuniro abe lumobi ba say tumakangis mga dungi songon halak na libani ay nunga gano pita mga tusi sesuai tu hagis denota tua borsiota adam potibion inganan nahot surguido inganan namanotong nabirana ni Tuhan. Alaisen perdagingon hopartu ulao pertuaon nila tuwa mukir roma rasu bujuku tutong atong amuna lumubi ma tuhamu lai kuro ibotoku apala tubu ni naboro songon hatan di batana mandok natar surat dipesankan 120 sada ayat sada roh di 2 Sai mangarana biro mata ku dopa agadorok sia dia do ulani robang rupiah tuau dia lusi do calo dia ayat 2 sia Jehovah sito palangit do tanon sabit robang rupiah yang kedua ibadah orang muna ai tangiang Panginoon ni bangsa Israel itu debata ujumanaon hacito dot siap dibagi na sila corona nyon aka boparan no aka tubuh mo no marhide-hide meme azar poda natininggal no ginagawa inama natininggal ho nato jarang boy magoy manang habis di alang ingit yang gue bodoh do meme dan tinggal orang dua-dua si bulan-bulangan ada sokok-sokok ni hari baru si bertali-talian di tengah-tengah tadi panggubitan ni ngolita lumobi ma ya rakon na tahu halamuan di tengah-tengah ni Tuhan satu sangkar matong aporik di luang main gue dua si burma gorang mau dia kena main besok tulisan pura-pura awet tong akan magorang kan watok sama dua si nurma kababa muna gawin ni ulamuna Rumah kabar muna, mamora mau jalan baju. Orang semua kena bercarangan, dipasi-pasi mentongan kena tinggal di rumah. Kita tori orang liburan, nunga satu pasal kami, alta nauli alta nalengkan. Si pasal tu nomor 2 di bata. Tujuan yang orang itu, kungkung muna mak akabang gabian par rasa. Dia menjadi itu naulina, APB bagi dokter tomat di tengah-tengah muna. Asal siajur muda-muda mati siajur muda topa. Perdemuan itu kami itu kepercayaan sorma. Kain kamu mah udah muda-muda doa sobat. Asalnya mana lihat bahan, asal di rokna dua-dua, dasar bingung mata nuliat kasus binaka itu di kapasuk. Dengan mahal itu tuh mga lihat di sana udah-udah. Dia pertama tong nalaw masuk-masuk. Baik magodang mga lihat.
tapan-tapan balik perpungan dari dia kahit dagang magoda kesehatan las baru masih dia. Pasti sabak na ualo matipi bargo dua mga di permata mga ualo. Asa iya juga dia neto manggagat di udah di margalu-galu. Di saluhut hata na uli hata na rin na. Lugo beratan yang di saluhut na akan makolong ya mo. Di lota na ipakaluli sa dono. Apong muna may atong hot martongan siya. Songonima hata paapuhos na siya kami hula-hula. Kumasa tayo matuwa mo buwan na sa udon. Lao mga apo songonima pagawanan. Itu mah cuma di Sapulalu. Hata nauli, hata nadenggan, tangyang munay, apon nami mahot magkaman jab. Hata nauli Tuhan kita bersyukur, kita dipaton ni benangon, dan lumoy mahamun hula-hula nami na dongdong aparat itu. Sok kami laupap mangapu hata nauli, hata nadenggan. Nakina sa hapon na luhat, ang dia natutulak namin na pinigyan at pinagatan. Asa puat kong nakuha namin, berjabaran namin, dun sa pagkising namin. Hata paso, hata gawi, na tinatahan ni Hanguna, na makahorong namin at sa tablado bisito sa mga ulo namin. So, tumatong, hata mula sa puno, baru. Asa dokon na dua-dua, asa tutuloy na tuhong, tutuloy na lode. Hata pasu, hata ruli na kita sa hapon na ito. Ako na yun itong matangan. Sa amin na suru sa buwat dito mga sa tiklop. Buwat ang buwat. Sa akin na mahal hapon, mula sa puno sa kampong na hula namin, doon ang kahorong namin. Sa amin ka sa panggabel. Mga na kapatlat. Tadi kamu permusik nami. Ala nagsipul nuaing acara la somoni kabian parhorasani tu kami bedang ma gotak video las pedung ma tu hasatani